Kif tista' tibqa' sieket meta min ma stmerx ikisrek 14-il sen ilu jibqa' jħaġrek sal-lum. ċert imma li kont lumija masura imbagħad mormija minn partit li sar moviment. Iżda gburi li qatt ma nxtrajt u qatt ma kont tal-klikka. Kliem is-Sindku Laburista tar-Rabat Charles Azzopardi li f'post fuq Facebook pubblikament stqar li jinsab tradut mill-partit tiegħu stess. Charles Azzopardi qal li fi żmien li ġej se jkun qed jispjega l-politika u minn xiex għadda u mhux iħalli l-verità tibqa' siekta u moħbija, fejn stqar li wara 20 sena ta' skiet issa qed jemmen li tawis ċans biex jinbidlu l-affarijiet. Fi kliemu stess, is-Sindku tar-Rabat qal li b'kull mezz u għodda possibbli se jkun qed jitkellem dwar min rid jeliminaħu jeqirdu. Fil-post fuq Facebook, Charles Azzopardi qal li hu jħossu bħall-lumija l-intużat għax ġie masur u ntrema mill-Partit Laburista għax għandu s-saħħa tal-maġġoranza u li qatt ma forma parti mill-klikka. Is-Sindku tar-Rabat Charles Azzopardi stqar jgħid li hu gburi li qatt ma nxtara b'referenza għas-sitwazzjoni li jinsab fiha il-Partit Laburista bħalissa.